Kijo sidikijo wanakiyo na ngapo wa pili kule mweko natuweka angani mweko naacha unani kapute kule kwa nyumba unajua hapo huko natia lisikio wanamuita DJ Davide Kabasele. Ule ni aranjele wetu uliko na parvenile utusikie kule kunyumba. Wandugu yangu, leo wepeke unajua hizi emisio yetu iko na furaha sana ya kukaribisha invité wetu, mtamjua invité de marque emission yetu ni moto boxere na wakaji, moto boxere na wakaji. Jo emission ile iko masikio yako sai pale kwa nyumba. Usijiulize vya mingi kama ni emission gani, ni emission moto boxere na wakaji. Jo iko masikio yako sai. Radio ni moya tu, UB FM. Radio ina mpinzani kuma. Rafla naka petit frère Davide Kabasele ngapo apili nipandishe kwanza nimeze mate kadogo ava nikalimishe invité de marque. Melesi DJ Kabasele Davide. Melesi. Nilikuwa namwambia tuko na invité de marque na sita kawia kumkaribisha emission yetu Moto Boxere na Bakaji. Yeye atatuambia kama jina yake nani na kama anafanya kanini mumudara ya vida dara monde. Yeye atatuambia. Karibu papa. Asante sana. Kwa majina mimi ni Daniel Keukeu. Daniel Keukeu. Agent commercial pour Société Bajaj Moto Boxere. Agent commercial kwa Societe Bajaj Moto Boxere. Mufile de Goma wala Munoro Kivu? De Goma ndo Kivu yote tunatumika bila shaka territoire ya Masisi na Ruchuru fasi yote. Melesi Daniel Keukeu. Tunafurahi kukukaribisha mwevite yetu. Mwemisio bado tena nasema mwevite. Mwemisio yetu evitalisha bado niko nakuona ninafurahi sana. Tunafurahi kukaribisha mwemisio yetu Moto Boxere na Wakaji. Wakaji akoma malisha penda Moto Boxere sana. Na biko naiuza sana. Kwa juu biko na mapreve na maprevaka na Yesu. Na mapreve ile. Niko na mapreve yote. Yaani sisi wanapenda Moto Boxere. Sasa tunapenda tusikie kama leo tutaongelea nini pamoja na we agent commercial wa Moto Boxere. Utuambie kama leo tutaongelea nini kwa juu. Tuko nauza Moto Boxere. Tunaitumikisha, tunaona inatufurahisha msafari, tunatembeza msafari, tunaona inakanyanga matope, inapanda milima, inakuwa na vitese ya mingi, lakini tunapenda qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a au juste? Parce que à tout comprendre ya moto iko na beba mizigo, manake mizigo tunatia ya mingi, moto ina resiste, inafanya kazi mzuri. Tuambie kama ni secret gani na kama nini ndio tutaongelea leo. Asante sana ndugu Kifebe. Nafurahi tena kunipatia parole. En fait, Moto Boxere isi ndugu yetu anatoka sema ni moto ambayo inatumika vizuri sana kwa mizigo. Kama tunapata makala Goma ni klase ya Moto Boxere, na kama tunapata virai kutoka Masisi ni klase ya Moto Boxere. Alafu kwa leo tutaweza kuongelea performance au uzuri ya Moto Boxere. Nilikuwa sasa mwenyewe naonesha uzuri ya Moto Boxere, performance. Tuambie sasa performance ya Moto Boxere, qu'est-ce qu'il y a? Asante sana. Moto Boxere imetengenezewa na njia kwanza kusilendre, sababu silendre ndio inakuwa roho ya moto. Silendre inakuwa kwa fasi gani kwa moto? Kwa silendre iko donc katikati ya moteur na kilasi. Na nini? Kilasi. Alafu silendre yake imetengenezewa na fond pure. Ni kusema ni ya nguvu sana. Pamoja na piston segment yenye iko trop resistant. Filtre yake ya yulu iko sawa sawa na ya gari.
unaweza fika compresseur, utasufle tu na unarudisha tena pikipiki yako inarudia mpya sana. Ni kusema kuibadilisha, unaweza kuibadilisha kisha mwaka moja. Kisha mwaka moja, miezi 12 ndio unaweza badilisha, unaweza kubadilisha filtre ya moto. Ndio. Boxer. Na wakati yenye una vide moto yako après 3 mois 2 mois unaweza tu isouffler compresseur ile mchafu inatoka, unarudisha tena. Ndio. Après 3 mois unarudisha, unatengeneza, unarudisha, moto inabakia mpya zaidi. Kuibadilisha kisha miezi 12. Manake vile vya kuvide saa yote nani après 2 jours 3 jours hapa haiko vile moto boxer. Moto boxer unaweza kuivide après 2 semaines. 2 semaines. 2 semaines unavide moto yako inarudia tena kusawa kabisa. Mungu baba. Barawa sasa kama explique moto boxer iko tofauti na mamoto zile zenye tunajua zenye zinatusumbua kila siku. Asemo kila siku usumbui ni kuvide mafuta. Kila siku kama après 2 jours kuvide mafuta. Kama nyewe haiko vile. Ni kusema wataalamu walitengeneza moto boxer wakishaanza waza sana. Walitengeneza moto boxer objectif ya kusaidia population sur le plan économique. Sur le plan santé. Baliona tulishateseka sana. So wakasema kumbe tubaletee moto boxer. Na mapiaka ziko za mingi makrize. Sur le plan économique unaweza tia 3 litre yako ya carburant. Tembea we mpaka magharibi. Kila kitu utarudia, mfuko ishavimba mzuri. Unahesabia pesa na madani anaishiwa sana. Anasema ndio. Gasi ya moto boxer, consommation yake, watoto watakula vizuri nyumbani, baba atatumika bila kuchoka, sababu osi mortiseur yake ya mbele na ya nyuma ziko trop flexible. Inasaidia papa asichoke. Baba asichoke sana. Asichoke kumoto kisha tena kunyumba nako madame zote amwambia naye amupatie nani pula yake anireserve vishindikana. Ndio maana moto boxer inasaidia sana. Ndio kabisa. Sasa papa Keukeu, Daniel Keukeu, papa nipatie mwenye ko natufuata kule kunyumba numero de telefone. Kwa hiyo najua watu wa mingi viko na sikia saa hii radio hapo na viko nasikiliza vinyoko natuambia pale. Wanaweza kuwa na hapo na bezo ya kutuswalize, kutuuliza makestio. Wale wapatie numero 09 95 73 1603 09 95 73 1603. Ile ni numero yetu, unapasha tupata hapo, kama ni ku WhatsApp, iko. Kama ni ku message, kama ni bado uulize question yote yenye unapenda jua moto boxer. Wani repetia hayo tena. 09 95 73 1603. 09 95 73 1603. Ile ni numero ya agent commercial wa Maison Bajaj, Société Bajaj moto boxer, Daniel Keukeu. Grand frère na petit frère, Daniel Keukeu. Kutuambie kama adresse kwanza, kwa sababu watu wa mingi wanashikoroga kwa adresse. Wala hava adresse, uko na wengine wa kutuambia juu ya ile performance.